chill yes akimwira uhoro wa fine no uhoro wa camera ici cia speed cameras na cameras umuthi ndona NTSA ne ikirira kiria na yuga atiriri undu ucio president igaga ri indo icio ciothe ciari thito ni macirutire na mekira na autirtile ori augaga kindu after I think 1 month augite 1 month augite 1 month and last week it was last week NTSA ne theretie kaiga atiriri indo icio ciothe president ya oragia ri makoretwo nacio metereire auge na ne makikirire kimenyithio muthi giakira na ndonete by the way ono ngirora ri nyamu icio ni mambitie gwikira ndika niwe barabara ya guthie na Ikuru hari utanakinya hari Karai ni he kamera ndonaga hau barabara ya Mombasa Road wahituko hari ndika ni thogoto hau uguo was a camera there hari ya thukuru wa Tibbs hege kamera kiari hau kiarutirwo hingo ya mirurugano ya Gen Z tondu kingiagithire makiwa magicokia kiria kiri andu mahurire tigo ndakuga atiriri nikiahurirwo kuhuro kiahurirwo oi mai ya mirurugano yukage kirutwo na ngwicia kundu kuingi by the ona ha Safari Park yes ona Safari Park hari koragwo hau riu ni makiugire nyamu icio ni macoketie na mauga atiriri wanyitwo ri immediately uria mukagira message ke ya thimu-ini yaku iri registered number tiguo tiguo registered gari that is tiguo yo riu anu amaya Kamau na ndo akiria na ndo eta kwa jaja mwizi Felipe aya na mena uria mena ndu ati wa wangu tondu ngari kiandikitwo we atiriri man sebo kokoragwo hana atia mani niki ningi riu ri niki uranjuria niki na nwanyitwo akinyitwo ri wakinyitwo ndanyitwo niki ndanyitirwo no message ndureke ngutumire WhatsApp wone na githe tu wahitukira hau kiria githe wahitukira kiria na githe wahitukira haria Thika Road ona itago kinyete igana ndo kinyete igana na yandikite uthiete wa nuthate mareti ngiri 10 ukena cio ndo biapiria kurite ndo kiria the video rehagio kuringana na kiria the video rio thiete wa exceed igana yes kumbagia hau kuma igana ri ngawanu 10 urihagio kina anu thate ukarihio kina anu ova cio kawa gwitiganite no ega muthoni amenye ni arerutire gutwarithia ngari na woka ihinda riuru uwe rugo mekaga yes meaning na marauga within 7 days ukorwo kiriyete okondo ukorwo kiriyete hau no ndirona mehingicite marauga atiriri ati undu wothe ukienda gutransact na NTSA ndugwitikirika au no hongie ndaiga atiriri kauga tiraria tondu riu ni njirega gutransact na NTSA tiga kurenew license kauga no magiwa ne hau Aunela eko ndaritie na mundu umwe wa eno itagwo wa National Police akijira ti ati mubango ucio ati ukoretwo kiariririo boardroom twini ihinda iraya the problem was coming National Police NTSA na judiciary ni maremirwo ni kuiguanira fine eno yarihwo ri iguthie account-ini yao riu iraingira yao riu iraingira yao president regulate ati bataire kurianga bilioni ciga ngure ndira kure riu iraingira yao KCB bilioni yao ajerire someone who is in your akejira pati kiu nikyo gitumite tu riagere correct implement of course ona hehigo by the ona mbere ya ihinda riri mbere ni atumagira mundu ka message ka ni mekaga piloting and I remember by the end ndamionete nginya thimu-ini yakwa piloting ni mekaga piloting riu kigena ni gikimenyekete kuria kira ikiingira tondu rero wona watumirwo ka message kau ri ro kahanyuka na yona yu fengini wa KCB kiria njui ndi atiriri hau no hotu mutongoria tanamenya ati kamera icio itingenyihia mitino na itingegiria andu makuire bara tondu kamera io ndiri thuru na ni ciuikaine ciothe kuria iri ni ciramega kuria iri koguo ndiramenya ndakinya ndigiteng'eraga no ndakinya Juja ri horu bembe hai kamera ndwende hana thigari rumenyaga kuria iri na muthigari ucio he mwenjigua wehithite githaka kirio ndi nyoka tene yare Naivasha tene meithaga githaka
na gikamera kia murika baira githaka akirio riu baikara daraca iguru kitagwo daraca footbridge no mathimagira footbridge methimo-ini riu ndikiona gugicoka ugikare hau ni ndagira ngiona president no egucoka baranginyo kana NTSA macoke baranginyo ni undu wa co-effect those fines co-effect tondu unless moke no ndungi horo waku andu gu transact na NTSA ri NTSA ni maundu manini muno andu matransactaga na manini especially tandika igire no tugire ku renew license kana ukiendia ngari kana ukigura ndio tu no guo na kwendia na kugura gutiroka na ihenya thiku turi no ku renew license na license ni uthiaga uguo rimwe wakorwo hena kiria njukaniriria kidogo tondu I also tend to think that hario mundu wirite president mwena ucio ri hario kigina kingioneka tondu thirikari ino ni hangiri na hangiri twakari mara expect pai ya bilioni ya kazigana cia kuma kou atho ni ndona andu o guko mitandao-ini makigeria gu challenge ati NTSA ndiri na hinya wa co-effect fines kuri muingi gutari na public participation kana through the court of law ego ndegwajirwo na toko ndekiria ngathiete igoti-ini ta ndegwajirwo toko igoti-ini it is unconstitutional ai serikali nataka gukura kila mahali egekwire kono kuria president agigukorora piuri na kuria kungimuhe matigari ri ni kiria ni gutwarithia ngari mundu emuriu kou tondu yo fine iyo akihota kuoha ri na tici yake wega ri kou ni ekuoya indo no koire kwa thibindi ndamuigua kamera icio tariu ndakihituka Thika ri na ndathie Nyeri ri kana ndathie Maragwa ri ndirakimenya gutire ngi hau na ni njui na no tururagia ngugu ni ukamoria AI koria ngugu ndarira kamera iria cie Thika Road nyamwega tara negakwira aria ciri ono rigwe you are approaching a camera so the speed limit should be observed and you know can I tell you something tari mostly barabara teno ya Thika Road ni ukoraga gwi kundu gwikiria gwi science ya 110 gwi kundu gukorwo na sciences ya 110 ciekuo nyingi muno na ndio nyitagirwo o hau hena kibao kiu na hau mbere ukerwa ukaugaga yugite ona muthigari ndungi mucinda nduririkanaga ndio gukionete kana kiumao nduririkanaga tondu thia we wiraku we mathimo-ini ukirorera bururi ukiugaga ati hau ndahituka ndingiagurire kia hau ndo gicaini kau kia 110 riu reke tukiuge we wait and see tukuga ta mutigaire kamotho uria wakiugire we shall be watching from the peripheries